nas yala kontin baron lim gwasme biya kamal anda mandu ni chan kosnyak malarai ki gwasmane to kon ke report a very important report ban right ketin bay batin kon lat karodian ray doran jo ne am bana kwen bana right ka manan to ka gambel rol Ethiopia chan right tin ba ko kor gwasen paiwo but today name a heartbreaking report ki report be be long tin kon ngi kon ka je report mem bu kon linga mudong de kon dial sharander weten en wale sianga bangon ka pai wero che jojo gano shi bar shi gane kon chi kan ka mu kare ka gambel bana ler ban jelin kel kan ler ko ken en wale ka jan sianga bangon ka pai wero me shi anyak ki bar la rebel ken no shikan wari shikan ka bar re ka gambel do toga ka kor tanden paiwo report dana che buje gwas man jen che George lo ne kon ngi kon gwade dana paiwo dio je dong mi jira mugur live video ne gwade mi dong de ling ne sha warning charge to beno nwere chwa jel re rak chwa we re rak ko re rak jen gwade dana na kan werte na ber no kan waran kon la na ka kanirin kon la wia te la te ka dot dio je la kon ne te ni la tor ko rodien ka jen ade babai ki ron ba dunga bela ka ware cha kara ba cha je la alo den na la lo na cha te ko shi mal che ben ko skani ko la lat la ro do ya tur government ke danger ka be gu no te problems so ne ko ken te ga gu te ga ne de wani bi ki lakini wangene odongo to te weje kwa ki telere ka jen sheng dara wala cha joje no shanwari aga barek report anan cha je gwasman cha je ka jen gwasman ni alan wer kon chi ka were rak no te ka gwas te ka bang dan la yu yakam goratin te bang chala dashin bang en bang mo te re jemone then ani chin wer kon chi ka wetin and then and guasmo si barrio ben sene kon chaka bar ke report shano guata me shane ro chaka bar ram ke le wati ka condition medid ram ke cher me chago ne no isi yede chetet nien kan confirm but chala re non na me re kel mjor lat ke jen chang dar mun kwa lo ngai kino dong shane kon chaka bar re ka gambele chele tika ambulance la turbil dan me la man mala ne te ga dua la ka kabe jena dong jena kala ki jena ke tang were which ka gambela te ka dormete dara mo mishal ke abol ka abol mo che jojo gwano sha ka pattern and then from there cha turbil in chaje bar beren dara cha ka bar ka je and then cha la do ya ne dang wan cha mu ka bot re turbil te ram chi te nien bat cha na cha ka bar chi ke gambela ka joran chalat na me riêng di long dio je te gan wer mala mala kan rain mala la no please ka jen pai wer wo me la be je long la ne di chal gati ber la dien gor kan ke le gor kan na kan wer tele ka option da dien no bi kan wer bi kan kan ndo bada na kan wer ka je ba cha tar cha la ngaj ba ko stin ko kan ka gor ka social media jen wo wer bi ne ya nak wer shi amunda cha je mach no kuma gui ko na kuma gambel mente te ko ibn Ashen Kamal. Right now, ko mal but one but berke busy na kana me cha yan cha ngai ka mako dong mi jira mu guru ga dor shala mako shi ko ngai kana makten road gambela so shi ko nai kan ko nak shi ke diet ki diet cha gat ke cha kana ngwan mo so na me ari mu ji to ko gwase da and then kada reality lat ko target always kan it target la target ne ko ka jen ambulance cha kula barka kor me pa na ne ka gambele ambulance mo ne de kona bara shi ka jidwar ka police ne bar okay police ne bar ten kon inte dora shal ka abol
te between Itang and Gambela. So jen dan le road in many right now. To Georgia Guano Chane Concha boat. So right now we do not know what is gonna happen. But I know Kennedy Alcon in Chibot Chijek, didn't you know Shiang Chabajala talk, but Chana Jerut, Mite Mudong Ranu La Lajana Legend, because the Tel Guamimo, me being one back 2 kg, because any run a genlia. Especially berra jika larne lat ke none de kon kan target ka lat kume but no kon la kana jekshire mi ngar ka ber shingar ber they have organization taken ko organization mishar yal kan ojin mission war missionak baji mo ke yo jenta dam te tin gan ber so da la je report mo de kon lingo kenyam ka ki gambela role Ethiopia one ka report dia na me dora shal ka me do ma payam ka wulang okay dor shal ga me duma payam tiang ka wer che jojo gwan o shan wer ya makten ngok lwal yak la jang ten tiek ten ka kei keula gwaz mo che jojo gwan o tiang cha ke mak no ka wer no chi korje ten jari pore da ne chana ling ne tiang me ron wang meni but ka joran chala da wa ken cha ka lo jok kel ke SSPDF wa ken charen mat ke de ni SSPDF lo let ken kel so chane de to cha ga jok wadu ma payam ko wate nuar kon wan nuar tigetin so kan wan nuar to wa charen ka bom ka chikan ne tin kon tilla de ni SSPDF kel ka bicho ke ka kan ko lal ya community mo wa cha ga jok that's the report dan cha no ne kon ten winimi so ne me amilla rode ari ga me be ga kor ga me ngai kon diala no je ko do che chup do shal ko nasir ci kon diala nen I think we ci kon message chane ne me video de ci kon link amala de roinde la ga dial ka roinde de ka ci ga roinde mal ka ci ga roinde la boram mo la kwer mo gujo ba je no ko neke but kan wor community ke jojo gwano mi sharan dun yene yen de dwar mo mi shade ka gadun mi sha kwan and then bi a chong jod which is very wrong kadun ba kul use no banwer ba kul naga jogde runa tere me ba dot kam dun karun yen ware gwani mo ci jor ya tung palte no gwada mo ne to ngala lat ken no ne nware use ke use ni ba ji use after that cha ji logo ne kun ba yor tong mi ci me dan ngai ko no kan shora le ni cha ya kwan alo governor after governor me cha gu no yete cha ya la cha kwan cha to la cha la deputy chief of defense gente tin tama. So even Jacob dollar ba akan 2 months 3 months and then babat ka position down dating but jo chalat gur jen ojen ba promote ba ko je ko bi jen chalat ke chamo ga che lat one mo de kan wer community so man de la rabia dor ko kon wer bala o me wo kon Jacob dollar ko na jago ba kon da kon wer jen ba ko chole yen wer ki yen doar no wer ka doar ka kujeme ramen jeng ni jen jela no jenam rami mo yo mo raje yo chi aman la de shi aje ba then biya kulo ben kay jog me cha kula ngu kula me je ran ngu cha ga go da na tetina ano jin bi mat ka jor mo gwa then ku ne go le na ka gwa bo ko tin ka ren yale special ne ko nan chi we wa Jacob dollar waje lura ka ti le chang cha chu te de me cha na ka nasir le cha ko ne ka je ti le chang ye te de me cha na bu ka ren yale chikan kon dial ti ko nan ma ker ne cha bu jing mi re no why mu ci kon charone riek chane je gujin wo riek mu chari ga chane goro bane kapchum ko dan mat rambe ka tet jor no mo ko ba kon bene ko jen dan be ke je bo an sorry an Jacob dollar ci kon ya ne me chalat la de jen o jen je rami mo mu kan makane weje nyor re we kan nasir jen be deal ke je a chod na jogo no yen ramu wi nyor kan makane bene kuma jago be dorun be je dak you know ba ye dakke ba ye bokare nyale ramu malagan no de roje mo der jalat ngi kono mo der ana lat ano ebe ye nak ye nware jogo she mane jatin and that type of leadership mi jin ko de roje mo de lat jengle jinle la general bo ki de lat ko ngeje your supporter kane de kule threaten kugule threaten doji kadwal do you think they will buy that guji no be kana no kono mo kajin guji ba jen re ngit kadien especially ga nyantam technology kana mane te tana the kujino technology what you say today by the user run against you kamen jiga dana chelet ko community I think it's better kan were kona chunkel ga kirim yadi they can do they can lot cause the reality kati cha recorded when chirodu nyot kan wari guji bichenka jor forever please go region will be bichar nuari chikan longna na nuari
shuni kan ko naka ke 24/7 gwan mo tele kwar mi dier ke tigin special kan kwan wadi al tele kwar right now apart from kuma SPLIO mukule tere inware chu the rest of them rudi and al chicken dear go ran position mu keje mu kona target ke kwiri ma char ngushi yana calculate kan an kuna target ke jang kel ke nwar kon gujo by gor and I was listening to one of the message take ramrach ano yen mu gor yen rek ma char ka mitri yen di al tigetin der gai cook jatin rek just rek bim top jatin ke ring to mani gana kwen pi mi gor yen je reng ma char cha gori je reng ma char a symbol of hope ko so Sudan je ko corruption is the only person me South Sudan bi jaga bagwa but all this chaos baga stop medan chiane ne ke 2015 medan me ko juba 2016 so ko ngune ne chana jenen chamal ti jeno ne chamal cha detan but after that me ti gonna plan and go baje ne me bata ban de ngai ko kwan la kur rewde la first by president me joge jemu ka me kwan ge taban de ngai mu o ge jeno no bu kana le ship bi ge taban de ngai bi kana la go but rami mo mi chile go achin were japal but the moment you je chep special time na ko na ka chiga rogen gare konti ge juba biene de ga gor nobody can support them ner bi gor bu ka chi man ke don rami ye de kaka nyom bi anga e ma chate rami mo mete ka mar ke je but the nuer ne jen mu kwer mu ge no beso zan be je le be je yale ka kon we have to judge and anga mu nong ne dial chi kon be jane one sided person eto e nuere ka na ram na nuere ka na ko je no na nuere da ram gwa che gwa no mo ne campaign lat ke mentam rai do nuere Dr. Guy Cook deal je shajanen even okay this information a large Dr. Guy Cook tere di kanta right now right corner bor deal je sharing Red Bell group when cha Red Bell group dung din kabur community deal je shanen go shi ginga na pan kaja a cha kwere raw da kaka men gor gar shal ka leg ma mer cha jenak cha nak re wit ka bor so and I'm a nakamo ke dini ke ken din la officer kan guess what? Nere konen ba condemn right now Dr. Guy Cook. Ko jente ke ne gatin konen chikan ka kam ka order chikan mo order no we alert no more. What do you think? Jang mu bikan letter right now. Especially right now ke report chano what around the kill and Dr. Guy Cook mila dong chere ke dio je bodyguard dio akwen ye gwasman. Okay. Look like there is tension brewing in Bor Jonglei State. The bodyguard of Governor Guy Cook have reportedly left the governor compound, abandoning their military equipment and uniform amid fear of an alleged shoot by the Red Bell group. Bodyguard Dung Dr. Guy Cook, Jen she position ta gwadan ganga tin ma ganga ka jen dor dan to quote tin la governor Dr. Guy Cook wacha jien cha uniform na ka ban pin cha meke cha ka ban pin ngen do dan ban ga pinga je wacha Red Bell group si kan la no bika wij bika na mak chwa guj no simple ko on kore pane chi to pane je me to je ne dang ro shakanak ramkel jen kwero da ka bod ka jen ne diti di ka ti Red Bell group the ramkel national security service ramado dien ne dang baro ko ken ka tigaten manara gwan hotel ya mo ga bot kan dial ne ti ne dang baro tika bot ne dang ro ti liu ne dang baro to cha nan ka juba ko ngai ko ne cha je le cha Red Bell group cha le bolo je ne terrorist organization ban ngai ne de kan ga target ta bu kan wore gen gwinan ta gen body gane okay body gane Dr. Guy Cook kan ti genon gwan mere Dr. Guy Cook e busy don le da malu go content let kan campaign ga quick mi yadi ko campaign let kan ka kup ka benefit ne kir chikan ko benefit ni community chianen kana da te ka payam ti chet ke tu ti mat angu me lel ka payam ne kaje a systematic way to divide the people, to divide the community. So much community me chiga feel become community them become make you baga support. Lat ke je ka queen national election campaign and be queen quarterman ballot. That is why ku can get divide. Ramal look and kir beje ju chimnen yana moka nasir. Look at Kim yadi baji push out. So right now Jonglei ki bor tearing muditen. Young at all she can kill you can right now make on a cogent a community, let's say no quaka support a community. What do you think will happen when they call a quarantine when we can baka pardon a Canadian? No.
neme a long standing issue me betu ko gwasen be we can charge le go dak gai ko ke be be long gwa da na tetel neme mutu ko temere do arshal ko moyi i jongle so nwer konte a condition they are doing campaign for kir miyadit what me janke visitor mulet kana ka ngarden kana ken ko they know that kir alreadyจะ fail wan nwer gwa da makaten chol kan nwer no ga yene de konen lukaman mal ba lugu di gwan mana na kwa na bom ke helicopter ka jang ken cha bom me dani chalat ko arab state tel ne di chana ka ken lel ken ngada bang lakin wi le day bukan bok ba ku record no men lat ka nweri kan malat ka jang the same thing no shi ja so report linge na magwasme nweri to korerika se jojo gwano tele gan nweri mi pen nweri bi lwak kan ko la kwar jenen jena moni lo nweri community already jetel mu gwamri to right now right kon kodi si dak gai cook meda ne kan odio jangai konta maltet tel mulari borai na ngutu kontam ke peri ke nyirol ke ken godi ala to wona kalankene what is happening there lat ka mobilization ko mukir mi hadit ko they are looking for voters ne to biga lel biga go right ken ke kuyo dora tele char dora tele dwelwal dora tele putigo ti dial ti gala lat ke kume la tok de gala chi mi de lel ka campaign de we bi aram no ko bay no ro no mo aladien no be ken no ken wal chi ken no be ken dilat ko zen comment mo naka me ken de content kule la voter la tok ka ken to kon bu kweren bi kwaj but bang ken dialati o la kwa ngaran ba ja pon chaji bi elect and enating county la community ndan ko right mo na ko te ngaga e akwa ngai di nen changaran dong dia chung na garan ke che gran jor chu there is the people in dia chung jora ko chalit ku changa jore di ka garan ba jin no ka let go kon let the community let it leti ken ba ino ke not threatening what man chala de ken tilat gade ke yen mo te sha met ke kume ten mo gam ya je kume nga kume ken koni titi kume ran point en liet jena ta me cha tara gagan tom right now ke li kan ta batedi sire kela tama koni right now ja control a rapid support force ko je liet ran cham ke kume kir yadi so a lot of things are happening so na me biadil ngaje no kon wer gor kon bom gor kon kap korodan ko ene wer chuj kon tele gwa mishigwa mi kon ku kon de tina ka refugee camp shuina kon cham ke pude mask ko le toy natin bi le toy natin a condition midi so jala lar no yen community mi shanga je no sha telot la cherien nyok gen biatin kon ti la rek ne de kon ndaka yekene de kontin nanga yekarik bi ngaje no ka ngane man bi ngaj mu gor kon bu kon jeg dial bana ga tokrar brana tok ka damman ke nyiman melen mi shora lot kan wer community jin mi le duor lo le la dundu te di problem but mi le je ku community ga ku community la nak ke position mi la dun community bi ngaje no tire reka so man bana ngaje long red dialati shi ga tibi ten forever ba rin ger ko kan ji jang dialati they are going bugoy bugodo then bugat kon big tik so gor jeno de konti ke mission kel doran chane goro bete kaman rami mo mi yere mo logo bunwer bu ko nyam te mo ko kana den jalar ken wo chi jen siang mo de kan de la bando no mete kamo dio je shi report shi ajeli ngwado men chala dora chal kame ram ken mi la mi chala james general ka nasser right now joga nwer wa yami ke ngwane ji nasser no yen bia lonya jok bia re we jale kame kun kel but kwaje denounce and o share kuma spela yo share bi support yana goda na yintin biya ka kuma kirma yadi but chua ngulel chua ring machar chua support shane na tam a campaign ni je gor kana amene NGOs ne ku kan ke threaten or amu teacher report kan nasser ba license ba je provoked ke ba je wo keji a license da na ku operate keje ko lukano lokana keje ko organization ji kan chungba organization la jen kan gwada dana dong tri keten bu gwada dan ci community go ten kan kulo mo ka kon bar je ko dollar no ko woy kene dialati aka lunjok which so jen reaction dana to kan kon ano ne di ti ci kan let ko community so jen dana go de nyaa kon ken please go robi nyaa ne ko ken ri ga dan ci tore doran ka gambel ci mi ko linga no te ga jibon ton wan ka ke anyok rebel ci kon barawala rerea ka ci kon nyokomi ku kan kon ambush ambulance mi kamne kon la tila te ke dual ci kan ga nyokomi berkan kane dan wan cha mi ka bot
tele mi sha report chit ko dong mi tira mi te ne no chalam je jiboni kaneden kon dong chit ko bot dang roten cha barek men che lingwa me che lingano waram ke li dong je te but not yet na me mi we woniam unless chete ka mi chalat ke kwide okay so jana mogor no de nyaka kon kelone ko tilat ko ringe be be ana ban nyo je yo mi te ke report de mi be bale ne ben nyok ko gor jano de dial kon lat ko de nyo ye kelan bete man